inong shang shnong badan ha khapu jong kamau sinram kila sertok kalit kawan namar kajing tua jong kasurak hanong thamai kabapin yeso e kamau sinram bat balat nadu ka khatsaw tarik mentau benai halor kani nakaliang emily kamau sinram uba himalaya shangkliang mardor ulahir ban jurip syakati kejaka rengkat chief engineer batru secretary ke pwd nalor QA ki officer ketenat Chief Engineer ula pentip group akan simpor alsngi e ban maramot sipor ban yo ya ki kali rit. Kajing tu aja kerja sulok tolong ndek jengwan jong lu sulap baju rakini ke area jemi kaba nadu ba katua mdan su waniya nang spo kalam ti gile habiya na station kron syadu ban post station yang ladang sekian hadin kata kajing e kolong kabangi kendu nadu ga si nah step balawan yang ku studio engineer isai ban papan ku je kena kelanti bania temporary sipor hari hadin kata apa nadu ga si buleloan pegau buat suli balong tu kontraktor dia ka ba ka office ka itu ha nakata daw bisa don kemen dia ke bangunyo ya kunci bunyinya makan sinan sia lalu kasin kong ri lala ban sna ya ni jingking ding ka ba kipada yo baniat ngene fuli jinge sibun ma tang kan ga jaka ka benang ni hang di kumba san posis pa mitar pun ka baik si berni kan lai nung ma umar ba bidon kambandi hayo kesini tong lai sim risis pa palat si berni kata apa si parat si berni betam tu di pajba dia kendu kata tadi kaba kima ya kaba kimdu kai kebandia kani ke kesurat kami abang surat aku por biang hari mentang lo enggak don di kemen mal prego pan adu ini si barang nadu bawa kid di sini kidi mate wandai sai mungkin mat juru mangyui mata pun ya kena kendoro tang tindak kena per pun keladon ke kemen ba benda yo mesin uno kinyo yak takayo hat biang bahkan la menyarap ini kat kepala ayati hentam tim hujan bayar mengalala hujan timla koi timar maka yang ini tidak nila suatu bang koi ini rong kini nah Pietui engi hadin tatlo anjuret. Ke Bandung Kong asuban ai kublei au secretary PWD but you chief engineer. Bagi lai pelai ya kene ka por ke jongki ban wan adu na Shillong ban ya wan jurip ban pe ya kene ka jingtua jong ni surok. Ka jingtua kala don kumban adu khat sau tarik. Mestep ngalayo ya ka kubor marmar ngalai itu engineer. Uba basan engineer jo PWD division lawan mare hakaju usngi bat ngatarai ka kamban moromot ban penbahai kini kejaka ban pelai iki kejing persiang ban pelai ka surok kala sedang nadu ka janmiet jong ka khat sautarik ngaso ban ai kublei yo kontraktor ba suli ba ula sim ya kini ka kam wat lada 4 don ka sanction nre ula ong ba unya sakmat ban pentre kalong ka ba jenjar kini kejaka ka batua kini surok nomor ba kani ka lum ka song senjor bat ka ulum ulong uba peniang bahadu tata mencina software kalong ka ba te namar kata menta ka restoration ka badang ya ka jingpen kre jingpen china ngilawan pe hidalade ngi sohun ngilong satisfied ya ka kompentre nakliang PWD but nganget hapo arsngi kamot kumbaong i kontraktor si sejan ngatai la light ke surok ba kikalirit tangki kalirit kibala bakin ya namar ngindang khang suai ki kali bahe kadau kalong ba ya kani ka bahap go tua hidang.com bakin china permanent
Te ya kane kalong ka ba shisha banwat ya ka funding te ngi hap shushania ba ya ka jing start jong secretary ba chief engineer pa kumno kinia thaulat ban penyo ya ka sanction ya bandang ni ka surok te ngin sayo ya kane kumangala ya tu ifi ba menchwa ba kane ka surok ngalabo hapo ka dorbar thauan ba ka de ka surok ka barim hadu ka tata na gi por asam te mene syaban wan seniru habang ye syong jingalang bat ki officer hapo IB PWD Mosenram ngala perliu jingmut ngala discuss benia ba kinyarap naka department banwat lat ba kumno bangin yo ban yo sanction khambun shu ka pisa ban penbha ban upgrade ya kane ka surok ka ba ki khot ka mau phlang balat road kane ka de ka surok ka balarim na upor asam te namar kata ka jing senjor jong kane ka surok kadai ha uslap bat ha ka jing rim jong ka surok ngidon kam ban strengthen ya kan ka surok ban pen klein chu ka surok te nei mar kata kadau nakaliang yu chief engineer ba secretary PWD kila kular ba kinle ya ka badewan le te ka syong sa ha ka bor jong ka sarkar sejrong bangin ya budien ya ka funding bat kumno ban wara ya ka pisah ya kan Bukan nilai ya ke jin penjual yang selam. Nilai itu yang mentahi nilai decide bang ngin penia ada kata peni angka temporary restoration. Nilai yo kontraktor ba ini temporary restoration ngin pelatai kelirit cua. Tingam kam simpore kata by Saturday ngin alam pedat. Ada juga kapor pada nilai yo kontraktor ba udi masdan ke permanent. Permanent kira is lagi komentar ru ngin national ada ke arwah. Walau permanent once for all kan. Regarding ke funding tinggal saya discuss bagi amal iru. Saya perkat masa. Anu ini ya fundingnya kan dia. Saya kata hai.